Yambi olinemi. Bakari tambwa he chipa joni goni legbo kiye ka de tulone ka ye ja pare. Ane man ka flash papa fwa he nga kusa ahe watatu kusa zegino creation bambata pai nga mbura pai. Genesis is the foundation of everything. Linga kubambata papa raha anatuna harogi pasole onomo ino hana fra papa ziaja kekya pana apostle du chipa jiwi biata. Ane menga ulika pa mwambe chipa mane koko buru na biata kuchi uwe na buru midungo uli noloni Paul Jerome Bangmanda na ine gya pare froni yamo mbuli akushi uli aboro ni beko watadu ya kuru mbiko gu evolution nga ahe na biro na yamo kani sekirogo ziaja kekya pai hiko jigamboli kusa ahe na evolution sa gina bena duho chipa guyo na idaha watadu nakagu site uru kusa he durogo bambata pai areme. Ankangere ya pai wa yamu bemboli du na kusha he watadu ahe kushichuru ni saha. Ankangere kuli yamu nzunzu uru du na du watadu bangare bunga milioni a bilioni aganadu na ya kusha he rogoyo. Nkabi pali pasabiti ngogu mbali ejigishi gako kusahe nani yamu sabiti dunadu watadu Dominico nga gimu Sunday ankingala korogo rogatise ngogu mbali ye focus ako ahe dunduko yamu rogatise dunadu na dagba dadu chadu dagbayo yamu chadu nga kodatise watadu rogatise ankingala kuchiguya nga dahanga yamu inga pone ne kyo frani watadu evolution dunene araka frani Linga gwa bang apadu biswi nga gwa naka ngera lihe chipa kajagi ni pa chafra chipa paha ani bingo gubamba taha yamu bemboli duna kushimo ngbotu na asande watadu ahe yeni saha ani biro gubamba tapa sa kini ya horaga ingeni mboli afu ngbotu na koto sende amina china yawa doduna kushahe ahe yeni saha mboli duna kushahe na kushahe ngbotu yoki kushi agwa hendu poto sendo no mbolido anga heyi ni sate kasinya boli yeki afrani we hendu no sosu rekya ki kwa kora rokoyo ani jinga sango gu borotere mbiko jaja ke kya pa ma pehene frani nga sangwa mbolido na ale ngorogoyo nga mboli nafu mbotunu na gwa hendu rogoyo na poto sende a philosopher na ida kakaraga pa kuli gya sana hene tipa akama aga ngwa aga sana ewoginego nye yoweri dangami minandu kweli bolengo nunge eja asana hene kana bingo to akaraga pai nururu eniwene he kuli eja pare ya anaka dukindi no chiko kuchira karane ligi sandale nke binga jeje kekya pai na karaga pai kuli eja sana hene tona kinarogo gubambata akpehe ana akuranga ni salanite boli na furani na ndo hetini jeje kekya pai na ya furani we mbuli ayi maduki no ho mbata na gakusunge dagba gakukushikushi ahe mboli wili na mboli jaja toro boye bieto dun na kushirani odwe ni kekero bambata pasa buru na sita na yawe ani fuboro ni piarani ya dunada ya dunga biata nga mboli wili na jaja toro yodun kuna kushirani na ankebienga ani duwa kanini nga Yesu ngoguko na kushize gino odo rogo aibere san uwenga mbatanado mboliana frafu aboro rogo agene yoni dungu he rogo musmu rogo yuga pa rogo sangba nebi na kura agene yoberewe ono kuna frafra ne aneme mbabangi so wuliko nga Yesu Kristo ngoguko kwa asha pakusa he fokodu ogwa he yebi no gu yebi ngo ya Yesu du na kushi eja hane jaja kekya pana yawe he honsa dunu kushi he kushi yoho zanga kote he du me upanga Yesu nga bangwa pa kusa he dundu koli sandale borona yawe Yesu nga mbolite uma kagaraka uma karengo morogo pakara pa makazangaraka konga Yesu anyesa gu sunge kwato na ha anyesa rogorani ani bingo
Ogwo uru le yamu nzunzu uru dunado watadu bangare gbonunge miliona gara yakushi mumbutumu na percentalogo. Rogo bamba tapa san bishwes kini yawe. Mboli kiyo mbolimo imaragonga uru kokiyo mbolimo bichimonga euro yomukidu na wiso shikingia bambata uru. Amina. Sana hekiyenga yamu onzunzu ourudu mbali ya kusha herogoyo. Gahakaraga panga nzunzu ourudu. Uru na euro. Nakebia nga uru natuna nyomu. Mbali ya tunakamanga kusunyo kwa atuna sunge nyomu kida kuwiso. Apa maria churare me anatuna gani uru babere euro yinshe ku babere euro. Aborna celebrate bonane nga 1-1. Inatuna inosungu dakana babere euro kitnaka katitigaga ya we katnaka tangboyo. Ona ani chigani anamanga nga wate. Uru achini nga guru nambida kuchigu 1-1 nene. Uru achini odwana celebrate gani ni. Odwana tukang barani ni nga anamatuna gani uru nyomu. Uru dundu kana tuna nyomu. Odu jiaja kekiapa ya afra. Apa masakare me. Kasa jiaja kekiapa uru sana sangbana evolution. Akura aboro sekirogogu fugonga uru nga kiapa gboa. Yapa du gboa ngani. Ya chinga bangalegbo miliona gana dungani biliona gana dungani. Ono gurengonga ogwo urure ni paraka ha orogo nyomu no wiso. Gureki yugu henga ogwo urure na buru na biama asa rogoho. Henho dagba ogwo uru tere. Shidu anzunzu uru dungani na zanga hedu dagba ha dachi nyasa poso. Shidu yanya chini uwe uru biete uru biamoro kida kuchi yangada hanga shite uru. Gidule ngamburu welise bichi aengeni rogo arugutayo anebi rogo gate buru mwambe kuchi bawe nasa. Bada kushi mbutu nasa rogo shite uru usabo uru kuku ongoje. Kakagu poso ngaga akusa he na ya kakagu lengo ziaja kekiapa agumba hadu. Ani bingo ho rogo gukitabu ngaga Ellen G. White yayamba hanga to be like Jesus manekoko buru no we. Lina yawe ogwa bamba tauru yafuhe frani chipa sunge mikomboli ni chiko andu sunge kusahe nigu bamba taposo ngaga kusahe nisabo uru mboli kibanda ha chipa ongoda kachingida pa ongoda ko chikinogu bangi sare gbore foku kushiahe rogo site uru onogu inga henga kanya eja paire emungi rogo bangare gboyo ngoguregbo adungo jigido hotini ya nannara mburu sebichi ni basa ngogu biama njiko chinafuguregbo adungo jigido hotini ya kini mwe vureri chugupai mboli naima gumba ha bagaya wodu Ellen G. White afrahene ga nzunzu owuru nadu mboli akusha herogoya ai bingo sabiti dunadu watadu Dominico rago jumo dunadu mboli akishiga ko kusahe nani na biyerugo bambata pa uwe bieta chinayawe mboli kifuma kuli saba uru kikpara haziazia bombiko rogoho mboli ya ongoji bega kusunge dunduko ngogu kwafu kimangi amina mboli mwenyewa mboli afuma kuli saba uru kikpara hachidu ziazia chupegine bongo kwa ngoji rogoyo buko mwenjiga kwa her uru kidushita sabo uru kufuma kukulie keigo nani nga udunga bakushi sabo uru le makuchini chisa uru le sa dagba ogwo uru poso duna maku na duni ziazia ha wo ziazia kekiapa frafrani ogwa kuro uru le china makuchini wogi uru dutere gini uru dunado ya musabiti dunado watado Dominico bagujumo dunado Sunday nakabi nga gubena nga poso fwa durogo bambata pai na mbwambo mbiko shinonani na mbwambo mbiko gani shino aneme rogo asunge yonga business inafu ongoda kina rago Dominico rago Sunday nafu egbe na rago Sunday rogo kurali ngara na gayo dictionary ikushi rogo Sunday nga singa saba uru poso yamule ngodungo gipale
dungu a papa a keke waraga na fara ku sayo chigu sabiti ngaga ayudo nganzunzu sabiti gu waraga kenyo yembanga dais domini laudato ono shirogoruka buru na biama nga sande nga dominica nga bambata uru poso anyanga usabahaya na ono yesu anyani chikome nga wuliboro nga bia sabiti anabiorogo matayo bawinowe mwambe kwa naongoda ragu sabiti ni chiko nga yesu gani bia naongoda chinga gani bia naongoda ragu sabiti anika angoda rogo gini uru gani bia yesu nomanga ga ka pai ka kusunge uru kidu sita ko ngoda ragu sabiti anika angoda tsigani anika mwe gini go anape foda kwa afuma kukuli ragu sabiti na kiyugu hefurani ani ongoji waka nako kasinja anada ka yesu omwingi guyangada pamanga ikatungo sahafugize ginole sinapa sabiti rogoyo ngogu na chingidalane na gamboli fuahe durogo yugo chibawe na biama saba chidu dukana rogoyo aki biparoga chise na watadu kura koda chise ngudwane rogo bambata pa uwe bawe na yawe Yekova mbalikia mbanga ha kumbosungu ni sakote miambaka da muundo lengbe chipako amina gulina yawa mbolina yale mbanga ha kumbosungu ni sakote mbanga ha de sungu ni selite sinada kumba duna desa mboliye onkamba kada muundo fuku kumbale ga adam gulina gine mbolidu ijewo nga akumba na de ina rakasa gamboli paidu gamboli yomu ana rakawo angani yena yipatare kaze ina manga borono ngamuna kala kana jaro tamu kala kana na kumba muya mbolidu na ijewo sangba mbolidu ikushi-kumba na de rogo gene ni bakyakia ono irengbiare ngbachi pachiyo ina boyo na mbakada poro mboli rogo koyo ni dungu he anamo binga mboli bamboli wuli mboli na mboli jaja toro kunaida aboro na araka kinji roga chiseyo nga kumba na de ogude nga surungba gayo koda chise shidu shinaida ogude ni ilishi avungu yo chini anabi rogo gate buru bawenowe rogo njikoyo nke bienga ba nana peyo poyo kuba avungu boro ba nana peyo poyo hana gulina nyakasa gupainga gukoda chise yaida be ulia boro chinga ba nana de na kumba anyanga kumba na kumba tadu de na de tadu kumba na anya tadu de na anya aya kura akoda tisebele kya zanga kumba na de nga pai gomboli pa nga kumba na de na rakasa surungba gayo koda tise nga ogude boli na igo frani nga ganira kani wene he waida ha ho anabi oguleni berani kasinya munga kumba na rakana kumba kambingo gudet kasinya munga de na rakana de kambingo gudet boli na igo upanga boli ya funga gudefu funga gwa koda tise dolete guzegino hibe akporo ngo ogu nebimboli ni bahe na kini rekiraka ko rogoro kayoyo kini sonoshi ewuliyo idu ni abaye egude agisangba nga ndugupai mboli afu gizegino mbiko albingo ingapa nekwiyo yamu ingapa nekwiyo watadu evolution ne naraka frani kebiyerogo bambatapa uwe bawe na saba ono gungua ngangwa inu wenepai na jojbele pai kamolinga zuzuheya bombiko nigurago kamoli zuzuhe mo piekwi nirengo amina dadna frahana mbolina fura fa adam na awa nakeringa guzuzu ngua iya mbahanga ngua inu wenepai na jojbele pai angwa adu yoni dungu he dagba sakbo mboli ya linga haya hizo jingo ho aya yamu mboli ape fiyo nga upani kamungo yo keri he chidule mboli ama pe gwa pare fiyo dungo keri he kwekwi keri he yambambu kikwekwi chidumboli namonga kapa nare bo dundu ko anyangani gbogbo heya wadu yalo go jaja ke kapanga he hombo mboli amanga hazanga ke yugo ga korondo fu ga kamoyombute unigo ga korondo fu ga kamoyombu no gu hengo kamanga hambata wana biha anga matafuku yena mai chi mi aboro pa penga mai ni ke ye kurumba matafuku yena we
azo Sodoma na Gomora ko kupe matinga weni kaye yamu mboli ko kaye ni rengo kuligisa ndele belewe rengodu mboli na mapehemba ta franga gire ni kamanga wa bor ka jaha yodi ya yambiyo chiyane me rogo jaja kekya pai na ya frani me inga pai ainge rogo gize ginore biko ga Adam na Hawa inga pai anyenga revolution du na ye na sarani antna karakari potosendele nika kusakura abule forani ata na bi parogo romo bishe bawe no we tikini sakirogoyo a berewenga ja bekwiyo piduna nyenye onga na yebegu bata naga Yesu fuko hona kwiyoko na jinga ko bekwiyo anabirogoyo ane shita buruwe mbakora gene yo kia buyugo panga ga revolution ina banga gina evolution nga ya fu aboro mbiko dungu akpata chiparaka na kwiyo dagba he kashiduwo nigo panga kwiyo kina rogora kayo mbugo dwadu kani ijigu yugo panga ga evolution ni kugume ane jikwiyo ajia kugume mbiko shikinasa gurekini ya shaidanga batashite chipa kwiyo nga surungba inga pai jaja kekya pai na yugo gamboli gene bata na kifo gako kidohe chipa nyenye unga frani rogo Kristo rogogu kitabu nga ga Ellen G. White yamba nga education ga hakpewara ga kamasa na biata bawe atadu kamasa na buru na bawe lina yawe woli gwe yeninga ya fugize ginore rogo milioni agara yombiko ogwa sona pai na ombwesi akura kini kinshipa akura ha chare bodu na chipe gine du scientist atakwata chini dagbachiyo kite ebigire ebi mbiko anaida ka bakpe kida ku weri rakarani aengeni anaida gupainga anaenge che gbiro na angenze na anya patabe kite gire ino kini zumugudunga zezia kekehe kusayo kei girogoyo agia tata were oshanya mboli afu kumba rogo pia koyo pia mboli kwa fuko ni kumugia bahawe dun nga yugo apa science na rakarane nga experience nga adezile scriptura nga mboli nandu sunge no uru ligize ginole wo Ellen G. White afra mboli akushi ngutulu na sandeni betinje nga evolution na kushrania tamba chipadego ni troni kajeja pale ulinemi onu subscribe nga rogu channel nga gone bihe rogo YouTube dwa nga Google rogo website nga bazelengi otado saba school slide onki karaga nga pa frani rogo pa ono bihe ngbangba kani roho kandu kumbata na sangba mboli rogo planio oke roho kabi bata